الباب الثالث دمبغال تتبانغال أشرة النساء no yewta en fi wurudugol e rewɓen kon haray enen duhiɓe ɓen gaseten wuridirde sonnaɓe meɗen ɓen. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله ماكي ملعون هدامة من أتى امراته كلا أرد من أتى امرأة كلا أردن صناجو في دبورها هلا كدبوري ماكو kala yiidir ɗo sonnajo hella ka duburi yiidirtake kala yiidir ɗo e sonnajo on ka duburi haray on ɗon on o hudama haray o naati e kuddi Allah e kuddi nelaɗo e Allah on dandu en haray koyo e reno e ɗum ɗon Allah no yamiri en sonnaɓe meɗen ɓen yo en ardu e maɓɓe noon wono faalira ɗen kono noon ko yiidirgol e maɓɓe seeɗa haray no acce hakke no landi explication seeɗa on acce hakke yaafo ɗon moƴƴa dina kan hersa ala e muɗum fi ɓangilngol gonga kan ɗi mana ko fanda ardugol e makko ka duburi ko yottagol mo legoy awa ka duburi amma farju yeesojo on hiɗa wawi ardirande mo yeeso hiɗa wawi ardirande mo ɓaawo ɗi mana hiɗa wawi ardirande mo ɓaawo kono haraka ka farju yeesojo wonɗa mo yottade ko fanda yottorgol mo ko duburi mana wona iwtirangol mo ɓaawo yottomo ka farju na ɗum ɗo woni ko fanda mi mana ko yottagol mo ka duburi legoy awa mi mana ɗum ɗon kala ka iwruɗa siko yeeso siko ɓaawo sa yettike mo ka duburu haray ɗum ɗon on tigi jeyama e kuddi Allah on dande en ɗen golle ñidduɗe rawahu abu daud wa nasai wallafzu lahu wa rijalu worɓe hadis on sikatun ko holaɓe lakinna siko woni tun Allah bil irsali ɓe waɗi ella waɗugol hadis on irsal ani ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki la yanzuru llahu Allah ndala sa ila rajulin faade gorko ata rajulan arɗo gorko yiiduɗo e gorko Allah ndaroyta oɗo ñande dargal aw imra'atan ma yiiduɗo e sonnajo fi duburiya haraka ka duburi sonnajo on o yottorimo haray Allah ndaroyta oɗo darɗe yurmede ñande dargal rawahu tirmidhi wa nasa'i wa ibn hibban wa alla bil waqf wa nabi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anin nabi ko yatana bajal sallallahu alaihi wasallam qala maki man kana kala do laatiɗo yuminu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jara wa tawlurru kawtal makko kala tawɗo no gomɗini Allah wa tawlurru kawtal ngal foti noon ko hibbugol ndiyan saltejan foti noon ko huɓɓingol radio ma ɗum télévision towno hitongon foti ko sonkugol foti ko wujjugol ɓe foti ko yennugol ɓe kala façon ko wiyete ko lorra ta goɗɗo lorru kawtal mum wastawsu bin nisa'i wasiye sonnaɓe hayran ko moƴƴi awalego e wuuride e sonnaɓe no moƴƴiri fa innahunna ande no ɓe sonnaɓe huliqina ɓe tagama min dil'in e immorde e luuñuutu immorde e bilƴol wa inna a awaja shay'in ande ko ɓuri turade ko ɓuri oñade e dendanangal piiji ɗin fiddilay e nder kañum birƴolngol kadi a laahu ko dow maggol bi mana birƴolngol fof ko ngol ɓoylingol kangol kadi ka ɓuri ɓoylade e maggol ko dow on awa ko ɗon no woni ko sonnajo taga ko andingol e sonnajo ko ɓoyliɗo oñiɗo bonɗo ñam mettuɗo fi haray ko an ko ɓeɗa ko muññiɗa o wawato wondude haray enen worɓen ko en jogokin hakkil fa ina dahabta sa wi'i noon a yahay awalegoy sa eɓɓi to qimuhu ñiiɓingol ngol birƴol fewnangol kasartahu awa haray a helaygol lutti helangol kono birƴol wawata fewde lutti helangol wa in taraktahu sa accitingol kadi no yiruɗangol noon ɗon kadi lam yazal ngol iwata kadi awa jahingol ɓoyli fastawsu bin nisa'i wasiye sonnaɓen ko ɗum woni wondiri e sonnaɓen hayran no moƴƴiri muttafaqun alayhi wallahu lil bukhari wal muslim no ka muslim laaɗo maki fa in istamta'ata biha sa dakmito e o sonnajo sa wurida e makko heɓa nafahum makko kum istamta'ata biha dakmito e makko kono noon wa biha awajun ɓoylare hino e makko koye hoori ɗum a wawata ittide wa in dahabta sa wi a eɓɓi to qimo hande ñiiɓintamo fewnamo kanko sonnajo on e bi mana afwan kañum birƴolngol kasarta ha a helaygol wa kasru ha ko woni helgolngol alegoye talago ha ko accutugol mo sa wi a ñiiɓinayi sonnajo on feewa yet o nunɗa o feewa o kelɗa o wa'ano wawɗa noon a helaymo ko woni helgol mo alegoye ko accitaymo on seeday hande ɗum ko ya eto wurida e makko e hoore nden ɓoylare ɗon kono noon a accitata kadi waajagol dey ŋerma wona ŋermuɗo jongallejo ko be o wiye ŋermuɗo ka nder galle makko ŋerma sonka happiji ɓoylareji ɗin accira seeɗa ma a wawi so tawi o jaɓali accude hara an on Allah hino renanma dow hiɗa jokki kono na ya wi ɓay hino ɓoyli a accitay ka ɓoyli ɗon
nelaɗo maki sa wi accitay ka ɓoyli ɗon kadi serata kadi hino ɓoyli alego iwata e ɓoylare koye a jokku ɗum gokku ha Allah subhanahu wa ta'ala faabuma kono noon kadi naafi ɓayi ɓoylare nden iwal kadi ko yawi accitay ko ya dakmitoye mum hoore ɗon. wan Jabir radiyallahu ta'ala an qala o maki kunna min latke ma annabi wonude annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin e nder jihadi go falamma qadimna al madina tuma nde min arno madina dahabna min yehi linadkhula fihi min natu madina fagal ni laɗ maki la watay natu kañallal ɗo amhilu nettine taw muññoɗen taw habboɗen taw hatta tadkhulu laylan ha fiyon hewtitiro e jemma yani isha an kikiɗa kono laaɗo fandori ɗum li kay tamtashita sha'ithatu ko fiyo mooro kala on sonnajo sancuɗo sukundu mum ɗum wa tastahiddal mughibatu femba leeɓi laɓurdi mum kala on mo moodi mum wirni yehi voyage muttafaqun alayh harayna nafooreji buyno e hadise o gogo andi ngollen sonnajo so humpitike moodi makko no arde ko yo hebilo simo sanci o mooro ha yeɗɗa si leeɓi makko suuɗiɗi ɗin hino fuɗi ɗuuɗi o fembaɗi o préparo o jooɗo o sabbo moodi makko haray ko ɗum hadise o woni ko holli en ɗimmel e andi ngollen gorko kadi so hewtitay wota o juhu ɓeygu makko surprise yo feññinan ɓeygu makko emo arde ɓeygu makko siko finuɗo o moroto kenen o wuppay kenen o weƴƴitay danke kin kenen o yaha o femba leeɓi suuɗiɗi ɗin kenen o ɗaɓɓay ñamete hoye secouru hoye kelɗu koye o marana moodi makko kenen ɗum ko sonnajo on ko sonnajo finuɗo faamuɗo hara sonnajo on ko mar'atu saliha hara ko sonnajo ɗaɓɓaɗo sonnaɓe aljanna ɓe haray gorko on wona yo surprise mo arafi yo waw hebilade ɗum ɗo yo Allah waɗa en sonnaɓe meɗen ɓen sifa ɓen ɗo wa fi riwayatin lil Bukhari no ari filla e Bukhari laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maki ida tala ahadukumul ghiba si goɗɗo e mon neeɓi wirnade e voyage o hewtiti fala yatruku ahlahu laylan wata o konkan ɓeygure makko nde jemma de wan noon o hadise ɗa inni yoɓe accu ɓe natira jemma o hadise ɗo inni si goɗɗo e mon ɓooyi voyage wata o konkan ɓeygure makko nde jemma c'est à dire ko fanda ɗo ko ta ɗenƴin ɓeygure ma nden ko ta surprise nde andin ɓe hiɗa arde o wata goto naati e wigol min mi accay mi maɓa mo mi anda si mi tawda e goɗɗo e makko toon ma si mi tawa himo yalti terto ɗum kala ko tawata ko boni kon a andiri wo sa wiƴƴitike terto hara yaafo ɗum si tawi tun himo jokki ko boni Allah subhanahu wa ta'ala on feññinanta wa nabi saydin il khudri radiyallahu ta'ala an qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki inna sharra an-nas ande ko ɓuri bonde yimɓe ɓen fop indallahi ta'ala manzilatan pilasi yawmal qiyamati ñande dargal ar-rajulu ko gorko yufdi weddo dayɗo e wonti dayɗo ila imrati faade sonnajo makko mbimana ko gorko feƴƴindinowo e ɓeygu mum mbaldi wa tufdi ilayhi on sonnajo kadi wedduda e makko summa yanshuru sirra ha refti o saaka gundo on si weeti worɓe ɓen fop yimɓe ɓen fop ko ɗo ɓuri bonde akhraja Muslim gorko fillotoɗo no feƴƴindinirta e ɓeygu mum ka mbaldi ma debbo fillotoɗo no feƴƴinirta e gorko muɗum on moodi mum ka mbaldi ko ɓuri bonde fof ko ɓeeɗo ɗiɗo ɓeeɗo Allahu on daaroytaɓe ñande dargal haray ɗum ko hunde gundore kala ko feƴƴindinɗa e ɓeygu ma a andinta ɗum goreɓe ma ɓen a andinta ɗum hay ɓeyguli ma hedditit ɗin ko haramun ko harmuɗo yo musidɓe julɓe si wona ɗum haray ari e hunde ɓurde bonde yo Allah teɗoto ɗon dandu en akhrajahu Muslim wa an Hakim ƴettama e Hakim bun Muawiya anabi ko ƴettaɓe qala wi qultumi inni ya Rasulullah ma haqqu zawju ahaduna alayhi kon ɗon haqqe ɓeygu goɗɗo e amen e hoore makko bi mana ko honɗum fawi ɓeyguli amen fawi men komin waɗana ɓeyguli amen ɗi qala nelaɗo maki c'est très simple to toimoa ko ya ñammimo ida akalta sa ñaami wa taksuha holtinama ida tasayta sa holti wala todribil wajara piyalimo ka yeeso wala to gabbi hara kaninalimo alego aɗa ñiddinalimo aɗa sabotalimo legoy wala tajur hara taƴakimo kadi illa fil bayti sona ka suudu hara taƴakimo ka yaasi aray ko ɗum ɗoni haqqe ko enen worɓe ɓen hanuɗen waɗande sonnaɓe meɗen ɓen sa ñaami ñammina a ñamminta a ñamali defali ñaami defata yeeya no ronki tubaño a taari ɗo sa wawal ñamminde hoorema fawakama ya ñammin goɗo ko sa heeɓi ko ñaama ya ñamminmo sa heeɓi ko holta ya holtinmo e kadi ara piyali ɓeygu ma ka yeeso ɗum ɗon noon sonnajo on o be ona aade ne'iɗo kanko kadi si tawi koye gorko on wawa gollitide ɗum sewni sonnajo on woni aade mo ne'aki wallahi haray gorko on suɓata ka tappa haray debbo on ko yownu ne'iɗo nelaɗo Allah maki hara taƴakimo kadi sonaka suudu a hoynalimo a jasinalimo
si tawi noon o bonnima ka nder suudu ida wawi mo taƴade ka nder suudu toon taƴagol fini ugol mo kono tara taƴaki mo ka yaasi. rawahu Abu Dawuda rawahu Ahmad wa Abu Dawuda Nasa'i wa Ibn Majah wa allaka al-Bukhari Bukhari yowi wengi ba'dahu yoga hadith o sahahu sellini mo Ibn Hibban wal Hakim. wan Jabiri ko fanda taƴagol ngol ka suudu ɗo ko taƴande nden ka dankigoy ko ɗum woni ko fanda ko ɗum fanda ɗum suudu ndun ko nikaya mana ko hunde suuɗinde. wan Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma qala o maki kanat al-yahudu latinoke al-yahuda ɓen taguliɓe innayno ida ata rajulu si gorko yettike imrata o ɓeygu makko min duburi a hella ka duburu makko fi qabliha hara ko yeeso noon o yettorimo kanal waladu ahwala wo ɓiɗɗon wonay leelajo ɗum wona goonga on sayi seede ɗum ko fenande fa nazalat oɗo aya jippi nisaukum sonna e mum ɓen hartullakum koɓe ngesele mo fatu harsakum arde e ngesele mon ɗen anna shitum noon wono faalora ɗon al aya ha kaya hatti ɗo muttafan alay wa lafzul muslim. hari alyahuda ɓen hino innayno si gorko yiidi e ɓeygu mum hara tigi kaka duwa yiide e ɗon yiidiɗo wo kono hara ko hella ɓaawo yiwtirani ɓeygu makko wosi bobo heɓete ɗon bobo wona e leelajo seede ɗum ko fenande ɓe wonɓe wolde ɗum yoɓe reeno ɓe suba koɓe wowla ɓe mara dalilimo o aya Qur'an jippini no ɓeygu makko ngesa ma siɗa faala yiidira e makko yeeso siɗa faala yiidira e makko ɓaawo yo taw tun hara kaka duwa yettede ɗo woni ko yettorɗamo haray ɗum waɗata ɓiɗɗon leelajo fus. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم hara goɗɗo e mon ida arada so yiiɗi so faalama an yatiya ahlahu nde o arata ɓeygu makko nde o arata yiidugol e ɓeygu makko so tawi goɗɗo e mon faalama yettade ɓeygu mum heno ko duwa wiide kon qala ko yowi bisimillahi allahumma jannibini cheytana wa jannibi cheytana ma razaqtana. allah ko bisimillahi ko inde allah allahumma yan allah pottin cheytane e amen min e ɓeygu am min e moodi am pottina cheytane e kala ɓiɗɗo kadi mo wonɗa men okkorde ɗo e laaɗumaki fa innahu ko woni in yuqaddir baynahuma si allahu on in yuqaddaru si hoddirama si allah hoddiri baynahuma hakkunde maɓɓe ɗon wala ɗum heɓagol ɓiɗɗo fi dalika e nder ngurrendingugu ɓe rendi ɗon tawi tun ɓe ɗiɗo kala ɓe janggun on du'a si allah okkoriɓe ɓiɗɗo ɗon lam yadurrahu cheytan cheytane wata lorrude on ɗon abadan pooma iblisa wawanamo goɗɗo muttafon alay. haray musidɓe julɓe min Abdoullahi kalami lerɗini e hunjagol o hadise ɗo hunjagol o du'a bisimillahi allahumma jannibina cheytan wa jannibi cheytana ma razaqtana hunjinen ɗum kadi ɓeyguli men ɗin ko hawjuɗe wo ko hawjuɗen hara en yottake e ɓeyguli men ɗin en janggali o hadis ko wano noon onon kadi bandiraɓe en kala jentiɗo ɗum hunje o hadis goɗɗo e mon kadi ko hawji wo hara feƴƴidinali e modi muɗum baldi si wona to maw jangi oɗo hadis fiyo allah kori en ɓiɓɓe laaɓuɓe ɓe tawata hara Allah danda e bon iblis. wa nabi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anin nabi ko ƴetta nabaji sallallahu alaihi wasallam qala maki idha da ar-rajul si gorko noddi imrata o ɓeygu makko ila firashi faade ka dadɗude makko ɓe mana si gorko noddi ɓeygu mum baldi liggoy ko ɓe feññinen la budda fa abat o najo salike an taji ande o arata fa bata modi makko walike gadbana ko monaniɗo mo saabu ko arali kon ɓe yiidi mbaldini wallahi la'anata hal malaikatu malaika ɓen huɗaymo hatta tusbiha ha weeta wona fi wigol ko himo muñninde ma ko so wiiɗo ma ko o sella ma jangol no woodi ma ko ɗum ɗo o mara ngan to hunde aduna si wona hara ko himo yiwde ella hara mo wonde ƴiƴanni fasa ɓesugo ma himo wonde ƴiƴan hayt ko ɗum ɗon to woni ngantogo ma a waray mo mari ñawgo ko tawata o gasata yottade fewdo ɗon ma ko jibinɗo kesum haray ko ɗum ɗon toon kala ko tawata himo mari e piijigo hara na nganto jaɓɓinigo ko ko kontuɗen ɗo ma ngantoji goo ko en kontali ko nandirata e ɗum ɗo haray malaika ɓen huɗaymo ha weeta haray ko ono yo bandiraɓe an rene e salagol simmodi mo on noddi o haray kuddi malaika wona ko fijirte kuddi malaika wona ko tuɗete saabu kuddi malaika wona kuddi yaaye no huɗa nanga yaaye no huɗa ronka nangude si malaika huuɗi nanggay. muttafaqun alayhi wa lafzul bukhari wal muslim ka muslim kana alladhi la tato on fi samai wonɗo ka sama sakitan ala yaray no monanimo kombo woni ka sama ko Allah si gorko noddi ɓeygu mum ka danki mbaldi debbo on salike arde on wonɗo ka sama monantomo kanko debbon ɗum ko Allah hatta yarda anha ha modi makko weltanomo fellite kala sonnajo mo modi mum monani haray Allah no monanimo fewdo o leerɗon tawi koye hoore gonga gorko on waɗi ha o monanimo wona ngaygu tum. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ونبى جل صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة
ɓe huuɗi tokkuɗo wal mustawsala e tokkanaɗo. Tokkuɗo foti ko mees e moriɗo mees on e moruɗo mees on e soduɗo mees jiɗi on ɓe fof maɓɓe ɓe huɗama wal washimatu wal mutawashima e mbandinɗo e mandinaɗo. ɗon andi on yi e jiwɓe ɓen ma sukaɓeɓen hino waɗa tampon ka ɓalli maɓɓe desina yaare ma desina goɗɗum ma winda bindi ma woɓɓe goo hino feso ka yeeso ɗo ciifa ciifum ka yeeso maɓɓe ɗon tawa iwata e guril ngil hande kadi on mandinaɗo ɗowo e yahuɗo on e mo yehi on kamum mandini mo ɓeɗo ɗiɗo kala ɓe huɗama ɓe naati e kudde ndin yo allahu on dandu en. wan judamata binti wahabin radiallahu taala anha qalat o wi hadarat rasulullah sallam nelaɗo allah on tawi fi unasin hakkude yimɓe e hadartu rasulullah sallam tawi nelaɗo fi unasin hakkude yimɓe wahowa tawi kanko nelaɗo yaqulu himo inna lagad hamamtu gomɗi mi eɓɓi an hande mi haɗata anil ghayla ko wiyete kon ghayla kono fa nazartu mi ndaari fi rumi e rumi yankoɓɓen wa farisi e farisi yankoɓɓen fa idahum tawi ɓeɗo fof yaghiluna hiɓe waɗude yaghilu awladahum ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fala yadurru dhalika awladuhum shay'an ɗum hunde ala lorrude ɓiɓɓe maɓɓe ɓen tumma saluhu refti ɓe landimo noon anil asli fi ko wiyete kon waɗugol asli surtugol fa qala rasul sallam nelaɗo maki dhalika al wa'dul khafiyu ko ɗum ɗo woni ubbande tosokere nden mbi mana ɗum ɗo hanarawo muslim ko wiyete ghila ko nelaɗo maki on hari mi yeɓɓinde mi haɗata on ghila kono ɓay mi tawi rumi e faris fof no wadde ghila lorraɓe maɓɓe ɓe mana ko yidugol e ɓeygu mum hara ɓeygu makko no moyninde ella o ala e ɗum nelaɗo maki hari mi fokkiti on haɗude wata on yiide e sonnaɓe moɗon ɓen hara hiɓe moyninde wo kono min daari ali e rumiyankoɓe e farisiyankoɓe fof ɓe yiide e ɓeyguli maɓɓe ni hara ɓeyguli maɓɓe ɗin ko ɓeyɓe kono hunde mi ali no lorri ɓiɓɓe ɓen donc mi ala haɗude ko andi ngol en ɗum harma fi ko yidata e ɓeygu ma no moyninde ma ɓeygu ma ko sowiɗo ɗum harma mbal ko ɗum ɓuuri hanude toode esi en faami haray ɗum harma on sa directement ɓe landine la ɗum fi ko wiyete kon alghazul surtugol ko wiyete surtugol yaafo ɗon ko yidugol e sonnaji muɗum ha ka tako ka mani on yaltata ɗon itta mi mana fi wata mani on wonu nder ton hiba mani on ley ɓe landine la nelaɗo maki ɗum waɗetake ko ɗum wiyete ubbande tosokere nden mbi mana warugol ɓiɗɗo yettugol ɓiɗɗo mum on mbita tosokun kum bakkatu tosokum mum on ko ɗum ɗon kono yeeya joni hadise goo yeeso tawɗo no holli ɗum ɗon kadi harma ella laayi ɗum kadi jentoɗen tun wa nabi saidin al khudri radiallahu taala anhu anna rajulan wonde no gorko ko galani hihi ya rasulallah kayo nelaɗo inna li jariyatun min miɗo mari korɗo wa ana min azulu anha miɗo sortanamo miɗen yiida kono si ɓattike kam mi jippina mi ittay bi mana awra on fi wata mani on hibbu nder ton wa ana min akrahu miɗo hañi an tahamila nde o ƴettatari ɗum faalaka yo jibi wa ana min le uridu miɗo faala ma yuridu rijalu ko worɓe en faala bi mana miɗo faalete yiidugol e makko mbaldi mi faalaka kadi yo jibi ko ɗum watta ɓatto tun kamani on jippo mi itta jon noon ko honno mi waɗata ɗum ɗo ne laaɗa wa anna al yahuda e pelletele mi nani al yahuda ɓen tahada suhiɓe yewta wo anna al asla wo surtugol al mawudatu suhra wo ko ubbande to sokere nden noon qala ne laaɗa maki kadabatil yahudu al yahuda ɓen ɓe fenay ɗum wona ubbande noon law arada allah si allah no falano a yahulagahu nde o tagata nden toɓɓere maniyu hibbande ɗon si allah no falano tagugol ɗum waɗa ɗum ɓiɗɗo on sortuɗo on maniyu mastata'ata a heɓatano feere a taɗantanoke an an tusrifahu nde yiltata nden toɓɓere mani nder tan mbi mana kala toɓɓere mani ko on tigui sorti hibbi ɗum ɗon ka leydi holli allah hoddira woni wonde ɗum wona e ɓiɗɗo so tawi allah no hoddirno wonde ɗum wona e ɓiɗɗo kanko wi ɗon o itta o wawata no ittude tawi tun allah hoddiri o ettoto no o wawata no ittude wo ne laaɗo allah maki al yahuda ɓen fenayi sortugol e laalayi ɗum bakkato ala e ɗum kadi few rawa ahmadu wa abu daud allafsu lahu wannasa'i wattahawi wa rijaluhu worɓe hadis on siqatun ko hoolaɓe wan cabir ƴettami e jabir radiallahu taala no qaala o wi kunna men laatike dow menen sahabajo ne laaɗo wiyeteɗo jabir woni yewtude wo men laatike menen sahabaɓe ne laaɗo ɓe nasil meɗen sortayno ala ahadi rasulillah e jamanu ne laaɗo allah sallah sallama wal qur'an tayle qur'an yanzilu hinde jippade nde haɗalime walaw kana shay'un yunha anhu
yanha anhu si tawino ko hunde bonde tawde ko duwande haɗede e mu'um konko min jokki ɗon lana hana anhu alqur'ana haɗayno min mana aya qur'an ne jippotono haalana min wata min waɗɗum muttafun alayh wala muslimino ka muslim fa balaka dhalika nabiyallah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah humpitino ɗum falam yanhana anhu o haɗano min nelaɗo humputuno meɗen yiidirde ɓeyguli amin ɗin noon kulol wata ɓeyguli amin ɗin ƴettiriɗo si tawi woni ko ɓeyɓe misal meɗen yiida ha ɓatto ka yaltata min sorta nelaɗo humpitino meɗen wadde ɗum nelaɗo haɗali men qur'an kadi tan jippade qur'an kadi haɗali men ko andingol en haray ɗum harma musidɓe julɓe few wan anas ƴettama anas ibn malik radiallahu taala anhu anna nabiya o nde annabajo on salah sallam kano laatike yatufu himo wangotono ala nisa e sonna e makko ɓen fof yahsilu bi ghaslin wahidin saabu longal gotal bi mana wale ɓe looto longal gotal o laatike ne laaɗo ɓe yiidayno e ɓeyguli maɓɓe ɗin ɓe yiida e oɗa ɓe yiida e oɗa ɓe yiida e oɗa ɓe yiida e oɗa ɓera ɓe looto longal gotal akhrajahu ɓe yaltini hadis on walla sul muslim ko andingol en si goɗɗo yiidi e ɓeygu mum go o yiidi e ɓeygu mum ɗiɗi yiidi e ɓeygu mum tati ko ɗuuɗi wo ko ɗuuɗi hani ko longal gotal on tigui loototo hinnetake fi ɓay min yiidi nane min yiidi nane min yiidi nane mi mana wonay lootande ɗiɗi ma lootande tati ko lootande wootere amma yiidugol e ɓeyguli mum boyi enen wata gollitirde ɗum saabu nanelaɗo Allah sallah sallam kanko o keranaka sonna e makko ɓen mi mana kanko waɗugol turu na farilla mo faala o yiida e oɗa o yiida e oɗa o yiida e oɗa e nder jemma goto kamɓe ɓe mara bakkato amma no enen mo woni tuuru mum on ko tuuru mum ko ɗum waɗi si enen en wata yiidude e oɗa yiide en oɗa lotoɗen longal gotal kono noon hiɗen wawi yiidude e gotol laabi ɗiɗi tati immoɗen lotoɗen nde wootere kanko kadi o looto nde wootere famike ka wallafsuli muslim konngol ngol ko imam muslim musidɓe julɓe ko figi woni no metti fi ha kala ko on famali on nodda e ka numéro téléphone 67 60 53 09 68 60